Договорын бе 2018 со саа гимназия выпускник тарабыт. Мен Садовников Егор бун. Гурионов Андрей. Васильев Данил. Оны беха 2018 сога бе анус классында индивидуальная образовательная программадан килбиде. Оны о тугунан впечатление отын кепсилетиле хорут бу. Так, отын ёк тугунан антахана мен ханавар главный плюха в том, что ИГА бұдан ауыр білімнектің бұдан преимущество автор. Атын программаны үйренер ауырдың. Онна атын кенеқілерге на тоғық білметтері әбдеттің тұтыраяқтың хөп. Онна уже экзамен жүгі абыдығар бұдан сконцентрированный өрнектің хөп. Математика өргар, русский языктергар, онна табыт білметтергар. Вот. Атын еуі Кәсе? Мен білеген полярный линию ләлейін, второй пилотны. Онна бұл летчик болуғын барлығын ісі ақсыз қаз кәді. Онна бұл 10 қаз бол бұтыр оромны бияқы yok кет біді. Онна тұғынна біләгітім ден мен тоқ арарталабытын предметтерін адаты, онна адаты оқтен предметтерге. Онна механ адаты оқ предметтері мен әлдеттен табаталабытын. Онна надалақ предметтер бар қалдыбыдын, оценкалардың қаябын көйтақ бідін. Енді гынан береме бала меха барды. Тек вступительный экзаменлерге ең білімнен медім. Туттар сағыз бар, нады предметтерге. В основном мұндық чисто бәм үйерақтың қайыр тоқтарға қаябын қалдыбыдын. Йоптин шөйден ауырғы бұдан конкретизация берір. Қайдақ кемдер бәлерін индеке оқтырын көрілдерін, қайдақ специальності оқтырын бағарым барын, онна ари более оға интерьегер адаптированный программы, чем обычный, традиционный. Андрей Тухтех барын? Мен 10 класска точно білбәтім қана ерді. Шөйдік точно бағарын әрекетім. Беха yok кипті, әлбақта бұроғынан көрбітім. Қанық профессия меха басқан өйден. Тестері ағараты бейд. Психолог қалағаны тоқтара бағларды. Учеба тестер бағларды. Оны қанық бассарын, қанық басыладың басын әбүй деп күдікка қайыр еті бейд. Оны примерно білбітім, қаныққа барабын. Тоққа горный инженер ет албыдым. Білген өріне жауын, әтенге түрдіс курспын. Yok bir biten meka hamı toq bulanlı öğrenmedi. Недели, холо bilgin неделени bulanlı hem tuğuna tahtınaydı. Уже заранее бартын bulanlı hem. Вот еще един oldu. А так yok toqqa свободное время наға берер ден алдым. Плюс холаджан важные предметтеры әріқалар өппа, считай. Onlar öğrenді. Профессиональный атоқ предметтері на второй план деп. Әрді сабай ағын. Әрді ағын бараңын, ол свободный беремеғын тоққа біріктақ. Өрәпітер біріктақ. Именно важный предметка біріктақ бұтын. Олар бейі кіртік сыға қайыр тұттар әдет ол береме бетін. Бәйт спорт өттігер футболдан, волейболдан деп күтіп. Седана овертвит, она каирдвит. На экзамене ответственно воспринимает авадах, потом на большой бах возможность парен, еще тут авадах потянул бэвдин. А так улихин онук себе не дехм берехм барон аварга. Йоп программа бартан уханык тут охудун надо полностью. Он на свободное время уже более ответственно распоряжается. Он на хаян экзаменга будан деринник билемин. Баче возможность парга дию куду. Он все тухтен хумилех мару. Бягдым боробуан бордыгар. Мен хобор экономистпын. Экономистке вернажам турдис курспын. Он да соскуважамын уже хин экономика тугар онумада боробух. Ну боробух хабита яни. Кайдах карчына абын, кайдах карчымын карманы карчымын барырбын инде куду хин анализируйдамын уже экономика специальная гархин внедриск на мундианом. Он олихин онук себе берег маран олга.
Кайдах специалисты вахтын баргыдын бардыгар бягдын барабуанен бягдын будан диринник биленен. Кайдах кей вахтын баргыдын. Вот. Чава туртун сөйге кылмат. То у нас yok toputun sağlam yeri bu. Ona ben prioritetlerden ya tarihine tutanık усилием рухом арагын. Так. Это в основном индиго. Механизм коммуниспеда. Yok. Антон колобура бу эги индивидуальный образование программа бастыгы хараначылар такатими битта. Bu 2-nji wagtda kibite 2-nji wagtda hayalkıt. Антон bu эги көддөкүтүнө кийесе тугу эбен сөпете индивидуальный образование программага. Бяга бастакыт. Механа бар оғыр, аныга оғыр уже харыл бақ информация вақтыр интернетке еген, ну, в основном интернетке, да. Онна қайуар бұқуан қау бар. Қайдақ кей боқтырын бары барын, қайдақ специалист барын. Білген аңыртас специалисттер уже онын бақ боқтырды. Вообще, любой направленияға уже бәті тоғыры специалист бар, бәті үлеттер бар. Оны механа бар йокка, ари профориентация дейке бақ пространство для развития бар. Тупсон хеп ол дейке, онна ағорға бұдан бақ информация бере қанады. Про аныгы специалисттер тұстарынан. Вот, мен оны термін. Кудур. Ага, күтмейо. Она бар йокка сақайға. Студенческая уақа уже каракартык білімне қап, курсовой урерга білімне қап, вся бальная рейтинговая системаны уже внедрим метро вустырга. Она бу бияха йокка уже барыты бұл вақыты, бальная рейтинговая система. Она уже білімне елдері үшіге. Она вузка кейдақтарына уже бұдан чепчекетік саға вақтырын бәлерін өріқтік. Уже адаптированный соғыс болды. Сахара өйреттір қанады қалғанына. Олар экзаменға устный еген барды. Ол устныйдары мартын хембек кепсеген бұлдар. Ол қарақ-қараққа көрсін оларын. Оның сайындары қанады яғни. Маны свободына аңырақтырынады. Оны именно өрінерге өріне қанады. Қандақ бәғын заставляйдығы бәғар күйіс бұларға еген тоқнады. Жарык опсайдан. Тоғын тақына оған күстақ вустар деніңе әлбақ өлянады, әлбақ жоғырнады, онна именно оны бұғынады. Тұқи үлкені, вузка кереліккені. Вот. Так что өлерге өріне. Онна туақтен, бұл білген наға хүрағаджи роғылар наға бәнерелер ден тенденция бар. Осколағаларда барлар егерде. Onun to hüracı roğlar babuluklarına o hüracı roğlarga tuğ hübene belirtiydi. Hüracı roğlar den bəylərin jartındaqdan bağırar spesialistlərin bu badaq oğurdu bu vadı. Məna var. Onunla bəğdən burubuydan mənə önü uğruman kompüterdə yürgey. Öndikelerin tuku doktornadı var. Onda hembir tuğmet bu oxud bəğdir. Профориентацияны тыхана. Профориентация. Тханем специалист. Да. Кота хембек онны көлелдерін үрәйт яқтыр едер. Барабан көрін. Бәғатын специалисткінде хембир bu oxud. Любой специалист білген уже актуальный будет. Фотографтар надо бар. Креативный дизайнердер, 3D дизайнердер. Любой специалист, любой направление, любой мышление вақ кейеха уже тоғыры специалист бар білген. Оны бәғатын бұробидан көрін деймін, қадеп білім ұдып. Оны обязательно тугура бәғатер бұл оқыд. Тугура интерегіне, оны тугура способная не оқыд. Современный экономика. Та, үксен әлбәқ профориентация мұттыру қанады. Әлбәқ ова білбәп бұл. Ханны күлі ағарын ейді. В основном, оны популярный дәрін көратыры олы. Тугура интерегіне бұл оқыд бәғатер. Главное пробидан көрін. Интерегіне білі ава. Ondan ol çay interihine bulla, borugulan körevin diyanır, internet beni kördü, aras sayt beni kasta, manı söbülüyü kördü kine, karağının körür kine, kulgağının ister. Ondan kolubura profesiyadan emetonla tabuk kapılıyor, dedi. O kumarın
Anatыgar andas qarağından onu kugağın höbülü ister. Töhörnay. Öse atındı ki bile mandık burabalan körörge men nadalaq atın üstü toxan nadı to resursa. Ebeter atın nima. Aha, атын қайықтан бәлерін осы писаныз көзі кірітік адаптирі доқтын хәп. Мен қадай петім күдік экономист бұқтырын бар оғыр. Бәлерін қарчыларын ағын күрдінлер, семейный бюджеттерін распределяет атынлар. Онна уже более-менее бәлерін специалисттергар деятельность уже проводигін ақтырын надо. Ол ата социальная практика. Социальная практика дейхін. Вот. Пилот бұқтын бар оғыр. То кому как по. Меня, например, Караджан Капитан, он объявляет, поэтому... Андрей геолог тунын жыртын әбі. Геолог болса. Ben kimin atan tepkim bak, ataqtadan qayaqta. Toppa. İlinden tutan qaban bәте ol barбыт специальный бурулан көрінады. Бастар дылық деген точно онна билер ба. Ки о біраз ем болды, ақындар балыға баранду, қаянду, кімнен кепсетен Әмтәреген ағын әбі. Ол да қын. Мен сенен білебін. Бурулан көрінады қаланы бәте. Ол сфераға. Хатыр чугас бит. Хатыр оның связь тағаны. Каянда ол баран ол нефть газ қостам болған. Ол каянда хөмлөт штурмалы болған не болған кәрі. Банкир болған кәрі. Сөз төне төне дә дәхет туу багыр кыды. Sıradan olur. Bir ülkenin adı, bunda ülkeler kıyıcı var. Hatta himgir ulakan can bola po himgir. Onda bilen adı bolu. Günü böyle onu kendine Ben gacı onu katılıyorum. Parlayan adı bu ülke. Bir badir köyü var gider ülkenin adı. Cevap budu. Hayda. Заставлять себя. Да главное гражи механа. Дигнес. Киви раджая пола даптан. Сорajay puanı Ту tu бар var сетене. Köyü bu okudun adı. Ona bahana da. Bir все-таки то ки бәтин Barbat tun Көбелек қанады профессия. Кредит та олын, кре желание бар болды даптан. Пиражай болында бартады. Мана топ понял. Бастан хөбләве күдік оқыды хабы. Гынан баран именно күйіс прилагайды адықытына, уже айдан кейін барды қытына, уже қайықытын хаб. Хөблән кейқытын хаб потом. Бастан экономикадан тыска күдік он хаб, мәні сыпыры но потом уже ақпықыдың кәндеттен, бәғат күйіскетін прилагайды ауытын кәндеттен, уже экономикаға жоғырдақ бұл ауқытын хаб. Уже бәғатын специалист күдік, бейдегені қытын хаб, оны уже сыпырыртын әлбауы көріқытын хаб. Қайдақ руководящий должностьтер тоқтақтырын, политика вақтырын инде күдік. Атам опсайдан экономический терминлері әтіліға әлбауы уже көріқытын хаб. Ватас сыпырыры бұл бадақ экономикаға көрічі. Вот, экономический күдік. Всем привет, меня зовут Иванов Каскир. Я Игнатий Владимир. Ага. Мы студенты СУФУ, получается. Я учусь на 4-м курсе в инженерно-техническом институте на профиль землеустройства и кадастра недвижимости. Что я хочу рассказать про ИОП? ИОП, как раньше говорилось ранее, то есть он вошел в нашу жизнь слишком резко, и он произвел для нас не слишком хорошие теплые впечатления. Оно нам показалось каким-то таким ненужным, и мы не до конца понимали его. И старались как-то отторжечь. Ну, вы поняли, ага. Так. И как бы я тогда понимал, что он будет каким-то ненужным, и если... Ну, как это можно сказать? Просто убивая свое время впустую, да? Нет. Нет. Я как бы знал, что если сдам его заранее, вот, то я понимал, что я буду свободен и как бы забью на какие-то остальные предметы, вот, и
как-то мой кругозор сузится, я больше углублюсь вот в предметы, которые я сдаю именно сейчас, то есть выбрал на экзамен. И вот это был главный минус, но плюсом является то, что он помог мне стать более организованным. Когда я поступил, вот в первом курсе я поступил в ряды активистов, получается, в ППОС, он дал мне как бы, да, организованность, тайм-менеджменту научил. Наиболее распространено среди активистов, когда они вот, углубляются в профсоюзную деятельность и совсем забывают про учебу. А у меня, ну, на моем личном опыте я довольно хорошо учился и как бы совмещал и то, и другое. Вот, что я хотел сказать. Ну, ЙОП для меня стал таким хорошим опытом. Ну, это получается большой вклад в мое будущее. И очень хороший. Был. Онтон меха Иоп бастан кирер кадер на чахвиляветам. Он уже тергенни гаспыта. Онтон хултан мен бастан юрахпен сетал бутым. Зато ол кентен ол химбир икки хыл веримитем кемлестава демеха. Ол кемлеспитем ол кемлеспита мен икки юрахпа кирет бер шөйдө кемлеспита. Ол икки кирбете юрахпен беден хавляветен билем мен фейге өрнем. Басты курста олар, антон артер кентен полар. Зато инник Иоп кирбите меха туби битай. Бенемин кайдах арарбын. Мен икки видеолисты хол көрдім. Бире научная исследовательская деятельность, оны үйрах кені. Ол научная исследовательская деятельностьтен мен Россия кітті өтім, саға сериал бақты мен селеспедім. Оны инник тайм-менеджмент бар болған шөйдік бартар көтапты кітті өтім. Оны көрішім бітәрі бар ұлысы өбістік бол өтім. Білеген Ин уладым баран уже өйдеуін, тұқы көмеспеден, олайын білеген бұдан дәуін біреуін шөдік респирадиядуын, свободнай, білемеден, үйраққаден, әсі игнорас атын вид деятельности бар бәвір, оны амияр артығын білемеден. Тон хама үші тұғалаға ден меха олады. Йоп. Бітті? Онтон бұл çok olmadı. Bu üyelik çok orta üyelik var. Hilal payı bitirdim yetince bitti. Ola da individual образование programından 2 yıl üyelemetin mana kadar Ağustos'ta diyen kadar. Антон бәвір, кәнеке уже осознание ки бітеген, уже бәвін өйденен бараны биттері. Ola da hidere tohuma takpın diyendi. Ola da individual образование programından bu çok buladı diyen bir универсальный инструмент бuladı. Кескел ата иши активисттер бар, наша жөйдек билеттенде. Бу юрахпин, онна бу общественный үлебин баратын теңге, да, теңге тутан юрахка мана туктаба коостабакка общественныйга да ихтилафтык үлелеңген хаятында үйреним дегенди. Онтон бу 2 жыл тухары бу кебитин кырдык хабалабатам детинде. Ордук тугун хабалабатам. Ол ихер хитекка. Йоп ерді. Колобра. Хайдара непривычный алыс, да. Баллары якартағы жақынады да. Просто учебник беретілер бұтты. Оны қастан арқасы ғалағатығы тұтары қытынады беретілер. Онна балка дейді. Оны өйләді. Онтон чего хабалабатам бұтты де, оны соң сказка де. Ота бальный рейтинговый система бар еді. Онтан ары университетке тиді. Эми аны өгірділді. Олата хен үйерден хен опыт ұлан тиіп боланы өтті. Олата хен әрдеттен кірдік күмнилананғыр. Әрде бар интервьюға үні көпсәліпі бұтты. Көпсәлік. Сен ға спойлер дама. Тақсәлік да. Тақсәлік. Тақылды. Сен гитірі. Чешіге еттен қаны егдегі.
Отон бу туох гыжык эге традиционный үйраны үйрәнән жаңга демесе килде бутта. Колбара билеген буланы арида сайынырлак үйрәнән үйрәнән оглар такка болганнар кыртык биле туктулар индивидуальный буланы остогы үйрән кыртык берем тоглар кен биле туктулар. Өрөдө хохроннан да була ди. Онтон бүтүн атын даны бу бүтүн Россия бүтүнен бустар бары туктактар. Бар мейлинг системаны яңартып бутта. Ди. Ол туна кыргыт кытатта. Бу гимназиябын модульный рейтинг системада, оны бу университет бальный рейтинг системада. Тох уракларга теңнәге байлар үтәхтә тутуктакта. Модульный рейтинг. БРС, онна ИОП. Модульный рейтинг система дите. Антон, МРС онна барабыз. МРСтен бастан бәйбит примерное количество баллов улабыт тен уринар тепте. Бу модульга олар разделды. БРСтен например, СУФУга қас үлет тобыкынан қайда тұтарығыттан срок выполнения бардың көрілер. Ол барды қалбан бал болар. 100 баллтан, например, 4 бағары боқана 6-15 балл надо. Оны это экзамен кена. Зачет кена алтуын. Это хамы бир маны тәңә дедахына тох. Бән әмия маны қайықына. Примерно билехына қас баллахына бин ол предметке. Ол ата технология теби булай утты. Антон аны күрдүк. Не мата бир булай ди. Тодан ичи эттигитте кыртык булыгы матак бу туталак бу онда бу эм кулуру болар бирактын бу кайык бар бу быйыл осконы битеген кастыл булды. Быйыл тедисил. Тедисил булды. Онда бу кайыгы басугуска өсө тутасын кетимет да. Бу ортогон үйрән кайтты. Эм була быйыл Дискурс бидер. дискурс бидерамет. Туохте эханатыгар бу индивидуальный образование программаны үйрәнә кетигәр бу тус бәйгә тухайлап бирәкләр да. И буровына кырыктак булай. Бәйде. Бу профессия, талар профессиятәгә кырдыкта була практика булакта. Этинне туган самалакытта. Оттун Орку школьная программа онна ИОП атына ден тохпо. Бен кадара индивидуальный үләгы тахынады да. Более индивидуально үйренә. Тоя така учител батыны яха ханда объясняйдан бере бога. Бәян қасыған бұл оқынады. Ол ғатында. О исей бұл өскіде. Отын, бұл қолуыра профессорын да алар күтігер. Осын мұны профессиональный пробайден ба бұл тақта оскола кемге. Оскола кемер темен бар, әбәхәт мұнық практикар болнады. Ол практика оғыларға әмені туғы директар. Хамай мұнық основной өттілерін, ол қайысқа кейінен. Мен, например, экономистке өренжерім өріне керебін тахта хайда шәне хай. Аскола өйнәнҗә мен экономист булган бабыдым булыр. Мен моны практика бар әмәдә. Моны ханныгыры банга әбәтәр организация тиен моны структуратын, документларын инкоран үрдән. Отчет о финансовых результатах, бу баланс инкоран. Кырбитым булыр. Мен сразу моны күрәхә барып марымден такыднемәдә, моны экзамен һәп көтәлемәдә. Беха тоха университетка профориентационный күнер болачылар, но раз сфераттан специалистларын рачылар, билимнер рачылар онна. Онно студентлар жекорыннар бұдан билили алалар, получается, онна, видение своей профессии будущей. Когда у них более-менее раскрывается вот этот вот, видение раскрывается. Да. И вообще, в общем, наша школа как-то более теория, практика вех, оле. Олар билбеттер. Кандай болар. Себептен те ол профессиональный проба надо дигисе, социальный практика олар булат. Ди, антон чакылгыры бу эттин ди. Очтого эм бәягат бу кескил 10 класста, бу 10 класс. Ол 10 класска юнәҗә бу баганы кескилге кадак әттәккә, кадак тугыннакка һәпкә профессорлар талык ләри дигәнегеди. Мен бәймәт тапны да. Ох было, скорее всего, потому что имбир осколки там практика вот
химия бар бутта. Ана барта хоттабыл это. Олен бара биләтләр. Ким хотта биләр. То лабораторияга там вещества помешать, не знаю. Тогда опыты проводить больше. Тогда у детей более когда интерес поднимался бы к этой сфере. Онус класс болбатыгар бу билиги болбаты бу хибелете. Эникейин куйдан демете. Алганы менә хайтак баран еренә аның же баран дәнердем. Антон ханны подадин наче очень. Он просто меха басып по ХСК кия будем инженер кенигер инженер электрификатор динге. Антон кенигер бидем уже мен гуманитарий бенден больше гуманитарий олен экономика ки бидем аны интеллигибин. Олата профильный класс кыдан электен талыгыт надо да? Ол талабы сагынасы профориентация чөнендә надо бит. Онна оголорга тох более творческая керек канал дейді үйрентерге. Холобура. Блин, тогда оголор повар болым баралар. Как по мне это показалось. На бар тура Бухара Хаян, музыканларга, музыкатер Охтар Олорга, концерты проводить, более такие. Химбир урок курдук боларынка одновременно, и за это оценки ставились. Это было бы круто. Осынан творческий проект на Творческий проект. Үлелерге, да? Бал туры бар, да? Ага, главное ему в этом помогать. Если не помогать ему, то он все равно сложит руки. Ота учтал ол кенюлетін арылдықта, хүберияқтар. Более индивидуальная творческая работа. Дюбей. Если то где эвеляхы туатар. Тулбағада кейде. Тух, осколғада. Оныз класстарға. Оныз класстар үйетәшілерге екачар. Вообще образовательная программа тут на данных. Ну это не на камеру видно. Да че. А тут, в общем, toch тяным. Блин, осколарга в основном будан эдерс, ну учитывал надо в один. Минут один. Антон, он сказастыга мен тоқтен сөйледім ете. Мен ахеджима бәғат білемеятын чөдік мандықтарғадын, хорох кәміңаты көреден, ханянын атын кәміңатын химбері өрәққытын ұлының менақ башы күні бө көредемен. Ханяныман. Химбер мандық тоғыр различайын тоғыраты химбер тоғыр жарық ба болта. Аны күн аққытына бұдыңы бәғат еқіт. Аны сұлфу көшәпіт. Пока.